Icyorezo cya Ebola cyadutse muri Uganda mu mujyi wa Mudende cyatumye abakozi bo mu bitaro byitiriwe Mutagatifu Florence baba maso. Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko abantu 36 aribo bamaze kwandura naho 5 bahitanywe nayo. Musa Dadis Kamara wakoze ayobora Guinea hamwe n'abandi 10 baregwana bagejejwe bwa mbere mu rukiko barisobanura ku byaha by'inyoko muntu byakozwe muri 2009 ko bataravugaga rumwe n'ubutegetsi. Impirimbanyi y'umunyasomaliya hamwe n'umukobwa we bari kumwe n'umunyamategeko ukomoka muri Ukraine bahawe na Swede igihembo cy'uko baharanira uburenganzira bwa muntu. Ni igihembo kigereranywa n'icy'amahoro cyitiriwe Nobel. Hashimiwe kandi ikigo cyo muri Venezuela cyita ku mibereho myiza n'ikigo nyafurika gishinzwe imiyoborere mu by'ingufu. Impirimbanyi z'abagore bo muri Maroc ejo kuwa gatatu bigaragambirije mu murwa mukuru Rabat basaba leta gushyiraho itegeko ryemerera abagore gukuramo inda nyuma y'uko hari umwana w'umukobwa uherutse gupfa agerageza gukuramo inda mu ibanga. Nyuma y'imyaka irenga 30 ari nk'ikizira ku bagore bo muri Libya batashoboraga gukina umukino wo guterana amakofe ku butegetsi bwa Muammar Gaddafi, ubu bongeye kugaragara muri uyu mukino baterana ingumi.